Dobar dan, ja sam Marko Kovač. Živio sam već popet prije 3 sata, a sad se nalazimo na Kozjaku, na sjevernoj padini i u stvari idem bez puta zato što markacije po Kozjaku nisu tako dobro održavane, niti put, barem po ovom grebenu, počeši od vrha Biranj prema vrhu Sveti Jure. Tako da evo, sad ćemo pičiti tuda nekako do grebena pa ćemo dalje vidjeti što će biti. Ništa. Baš me zanima zašto je bio tak problem napraviti planarsku kartu za planinu Kozjak. Ipak postoji markirani put, ali jako je lijepo održavano. Eto. Tu je markacija. Da, to je put, kao što vidite. Samo nije baš održavan, sad ne znam koliko brzo onaj bor ili šta već ili sve što raste godišnje, tako da eto, možemo pretpostaviti kad je zadnji put održavano. Evo, da se spasi malo od one drače i zaraslog trave, malo više volim skakutati ovako po stijenama. I onaj vrh Sveti Jure. Tamo bi trebalo biti puno bolja staza. Čitao sam Splitov klinčani put, evo, tu je klin jeben, a ova tu jebena grana, sve drvo koje treba proći, super, bravo. Evo, ovo cvijeće je stvarno teško pošišati. Baš me zanima kad je neko zadnji put prošao tu, mislim. Ljeti se planinari u Dalmaciji, ne radi sunca jako, bure se, nego radi toga što je sve zaraslo, niko neće šišati. Treba ići zimi kad je hladnije, a i vjerojatno vegetacija slabija, šta ja znam. Sajla! Soboras! Gle pao sam sa sajle, joj, fakat grozno, mislim, jeben je ovaj splitski penjački, klinčani put, mislim, fakat je do jaja, ne mrem vjerovat. Koga je postavio, ja ga je do tad jednom obnovio, ljubim mu sestri i sve ostalo. Dobro, pretjerujem, ali eto, fakat je grozno. I evo ga, šta sad radi češki turist kada se po ovakvoj stazi zaputi, zato što nema planinarskog zemljovida sa stazama ucrtanim po Kozjaku. Splitski klinčani put sa Svetog Jure se spušta prema selu Ninković koje je tamo, a ja sam krenuo tamo i dalje put ide u onom smjeru, što nema baš neke logike. I onda naravno turist kreće dole, jer čini mu se da ovo može savladati. Tako da vidjet ćemo šta će dalje biti. Evo, ovo ne znam, možda izgleda opasno, ali meni se čini puno bezopasnije nego nastaviti po splitskom klinčanom putu koji je toliko zarasao i neuređivan, da mi je puno lakše ići ovdje, spustiti do puta i krenuti pješice prema civilizaciji. Evo, savladao sam ovaj silazak i sada se krećemo dalje po
praktički kao po putu, samo što nema markacije. Ista stvar je onaj gore markirani put bio i ovo tu sad. Tako da eto, javim se kad dođem dole do puta, nadomak signalizacije. Splitski klinčani put, kontrolna točka, prema gore. Brutalno primamljivo put, a? Jebeno, evo ja sam se išao odavdje. Ono, gleda da je znači put išao malo tamo da se spustio, niš različitiji od mog. Sad, da li lijevo prema Solinu ili desno, obzirom da ovaj put ide niz brdo ovdje, idem se rađe tu spustiti pa ću natrag prema Solinu. Tak, ništa ono, budem si zadnji put javio uz pivu ispred nekog dućana pa ću hladne glave, ajmo reći, rezimirati ovaj cijeli put da ne bi sad nešto kao u prošlim klipovima rekao prevruće. Evo sad kad sam hladne glave i došao u Solin, mogu samo reći da tamo od Kaštela Starog gore na Malačku pa Biranj sve do Orlovog gnijezda i u principu do Svetog Luke gdje je najviši vrh Kozjaka je staza skroz ok, markirana jako dobro, održana čisto u redu, ali dalje od Svetog Luke prema Svetom Juri kaos. Od markacija do još gore stvar je, markacije su još koliko toliko vidljive, ali održana staza kaos. Splitski klinčani put je, po ono što sam pročitao, sam očekivao super, ali realno je totalna banana, a pogotovo što se tiče održavanja. Tako da ono stvarno, ne znam, planarsko društvo koje treba održati to i održava, daj odite malo i počistite to. Što se tiče kvalitete puta, kaj ima 10 klinova i 2 sajle. Tako da, ne znam. A za HGSS, ako vam treba stručnih ljudi za izraditi kartu, provjeriti na terenu i sve ostalo, slobodno se javite. Ja sam Marko Kovač, Putni klik, Žuje zakon i Degelik. Živjeli.